Non. Bonjour mon ami. Bonjour. Ça va? Non, ça va aller. No English. No English. Kichwa yangu no. Unahitaji Kirundi tu na Kiswahili. Me, I'm from Congo, DRC. Congo? Yeah, Democratic Republic of Congo. Yeah. Dr. M, master of the kick. You my beautiful Rio. You my light for life. Ndakibanzo imikeke. Abanyarwandakazi barakunda imikeke. Abanyarwandakazi na Barundikazi barakunda ibitoke. Hello guys, abakuzi ba MC Malova the hit maker. Now we have no Dubai. Yes, to Dubai. Turataka kubaha ama interview exclusive news. Yeah, tugiye kuba exclusive news. Yes. Abagomba gufashwa kuza Dubai, abagomba gufashwa kuza byose. Haba ikintu cyitwa ndavuga ama visa, ndavuga kuza Dubai maze gufasha kuronka akazi byose. Muzobironka. Yes. Okay. Habari? Nzuri brother. Mimi nakuona na furaha. Mimi ndo nafurahi sana kukuona ndugu yangu. Mwanaafrika mwenzangu, nasikia vizuri kukuona tena. Mimi naingia hapa Dubai. Ni mara ya kwanza kuingia hapa. Nafurahi sana, mimi ni mara yangu ya 5. Mara ya 5? Yeah, kufika hapa Dubai. Yeah, naongea Kiswahili, naongea Kirundi kidogo. Naongea Kiingereza kidogo. Unajua Kirundi? Ni kidogo katoya. Acha nikufundisha kidogo. Kache. Ndo ndakibazo. Okay, na kibazo. Tuvugane. Imani shimwe shuti. Mu Burundi urahazi? Yeah, nahazi mu Burundi. Uramaze kwashika? Yeah. Urumva ko hehe byumva gute mu Burundi? Namba 4 hapo, acha nikwambie fasi panaitwa Chibitoke. Yeah. Indara. Indara. Okay. Indara ya Chibitoke. Yeah, Indara Chibitoke. You can begin to ask me question in Swahili. Yeah, Swahili, no problem. Yeah. Where are you from? Me, I'm from Congo, DRC. Congo? Yeah, Democratic Republic of Congo. Yeah. Welcome, my friend, to Dubai. Thank you, my brother. There is someone talk us. Welcome to Dubai. Oh yes, I understand. Someone said, "Welcome to Dubai. Welcome to Dubai." I think that is a girl who says. Yeah. Are you single? Yes, I'm single. Why, my friend? Because no have a wife to propose marriage. Can you give me one daughter to get married? There are big girls here. You need a boy. My friend, I'm very serious, but I can't take a woman here from Dubai. I have my girlfriend in my country. So nataka umufundishe Kiingereza kidogo. No problem, if you need you want. No English. Kichwa yangu no. Unahitaji Kirundi tu na Kiswahili. No, mwambie bonjour. Bonjour. French? No. French. Bonjour is French. No. Bonjour mon ami. Bonjour. Ça va? Non, ça va aller. What you say? Ça va aller c'est quoi mon ami? No, it is joking, no. It is joking. On dit pas ça va aller, on dit ça va bien. Ça va bien. Yeah, ça va bien. Bonjour mon ami. Oui, bonjour. Repeat again. Ça va bien. Yeah. Bonjour mon ami. Oui, bonjour. No. Kichwa yangu suko tamu. Kichwa yako, they are not another language. Kirundi only and Kiswahili. Kirundi mimi najitahidi kwa kujua Kiswahili. Najua Kirundi tu. Mimi namwambia eti hapa Dubai. There are 2 languages. Yeah, 2 languages. English and Arabic. Yeah. Ikintu gikuru no kurondera amahera ntabi. Allahu Akbar. Allah. Nino. Wewe gushaka mahera ndabindi gushaka. Okay, I'm very. What's your name? My name is Mr. Shadrack Mihigo Birunjula.
Mr. Shanrak Mihigo Birunjula. Yeah. Okay, I use TikTok and the Instagram and the YouTube, also Facebook. Uyu mugenzi wanje wo mu Burundi. Okay. Nagombye kumubwira ati ko yashyize hano Dubai. Ndaza kubyaprodinga. Baca bamubona mu Burundi, bamubone yuko yashyize amahoro. Okay. Urukumva? ndiko ndumva. Urakoze cyane. Thank you. Naitwa Mihigo Shadraki. Nanjye nitwa Cyprien. Ndio Senga Cyprien. Hapa kijijini. Ninatokewa kijijini. Kijijini siko Bujumbura. Yuko Chibitoke. Kijijini kule Ruyigi. Ruyigi mpakani na Tanzania. Asante sana. Ndio maana unasema karibu ukifika kule Kongo, naingia pole pole ukafika Bujumbura. Pole na bilimani. Unaenda kwenye. Wewe nakutakia. Okay, nakuja. Nakutakia ufike kule. Ndakiba sosiyete yanjye naje. Abanyarwandakazi, abarundikazi, murumvise ko twahuye no mugenzi wo muri Kongo azi neza ikirundi naho atari too much. Nari gushaka umugore mwiza cyane. Mwiza ufite umutima mwiza, afite comportement nziza, niri kumushaka. To give that no problem and to get her married. What are you? Me, this girl or me? You. Me, I have 33. Okay. Yeah. Now you give your number. What's up? I call you. Jewe namujyana muri Kongo. Amafi. Ndakibazo. Imikeke. Abanyarwandakazi barakunda imikeke. Abanyarwandakazi na barundikazi barakunda ibitoke. Nibisimbo. Ibisimbo. Yeah, nibitoke. Yeah. Very good, my brother. Nice to meet you, my friend. And me, I'm very happy to see you once again, brother. Thank you for the conversation. You give your WhatsApp number? Yes, no problem. I record you. Mugenzoro umukobwa mwiza. Afite comportement nziza. Ari hano mu Dubai. Canke mu Burundi, canke mu Rwanda. Umushakire mushuti wanje, umushakire kumushaka. My WhatsApp number is +234 978 56 8038. Repeat again. +243 9 7 8 56 8038. This is my WhatsApp number from Congo. Aha.